Wa ana akuna aqrab ilayhim minka fa inni kallamtuka wa bayni wa baynaka 70,000 hijabin. Ey Musa, men seni menen süйлөшүп жатам түзмө-түз. Ошол süйлөшүп жатам түзмө-түз, сөзүмдү сага угузуп жатам, бирок экөөбүздүн ортосунда 70,000 70,000 парда бар дейт. 70,000 парда менен экөө сүйлөшөм. Fa iza samat ummati Muhammadin, kaçanda Muhammed'in ümmeti Ramazan ayında oruza karmasa, erinderi ağarsa, tüstörü bozorsa, jana alar oğuz açarın uçurunda kollarını kötörüp dua kılsa, men oşol 70,000 pardanın bardığını alıp salam. 70,000 pardanın bardığını alıp salam, anı menen özüm süylöşem deydi Allah Teala. Ya Musa, tuba liman ataşa kabdahu ve ca'a batnahu fi Ramazan, fela ucazihim duna liqa'a. Ey Musa, kaysıl pende Ramazanda kursağı açsa, suusap çankasa, men ağa özüm jolukmayınca razı bolboyum deydi. Razı bolboymun deydi Allah Teala, hurmatı tuğan. Allah subhanahu wa taala siz bizdi mına uşunday nerse menen urmattagан. Siz bizdi Allah Teala uşunday nerse menen sıylagan. Uşunday künnün kelişine 5 gün, je bolmasam 4 gün kaldı. Kıskası kolunuz menen eseptey turgan kündер kaldı, hurmatı tuğan. Ötkende aytkamın, dagı aytamın. Peygamberimiz aytkan, kim Ramazanın kelişine kubansa, çıgışına kaygırıp ıylasa, anın jayı jannatta degen, hurmatı tuğan. Şaytan tıvırçılap ölüp baratat. Jani çıkıp ketip hurmatı tuğan. Emnege 4 günden keyin 5 günden keyin kişenge düşöt. Oşanduktan. Sizge uşunçalık uada berip jatat şaytan. Karmava keyin kışta karmatam. Azı tutpayla koy, kıynalıp kalasın. Kışta men özüm jardan berem. Gün kıska bolat. Azı işingdi bütürüp a, kıskası ne degen uadanın bardığını berip atat da şaytan. Çintimi? Jani çıkıp ketip uşu sizdi alıp kalayın dep. Orazanı karmatpayın dep. Andıktan hurmat tuğan, sebep al bilip turat. Erten günü siz anı kidayet etip beyişke kirip ketişinizi bilip turat da. Oşantan siz ne kılın? Azatan dayardanın, hareket kılın. Esepteli künderi kaldı, hurmatı tuğan. Ya Allah, orukçansın bu, darılan. Şariat karış emez. Cumuşun köp bu, azayt. Bul ay ırıskı көбөйтүлө турган ay. Bilip koyun, bul dünya jaralganda Allah'a söz bergen. Ya Allah, meni jarattın mı? Kança olsam oşonça jetpeymin emi dep söz berip koygun da. Ya Allah, meni jarattın mı? Boldu endi men kança olsam oşonça jetpeymin dep dünya söz berip koygun. Demek sizde azı 1 milyon dollarınız var mı? Dağın точно 1 milyon jetpeyt da sizge. Dağın 1 milyon olғанда банан da kıldım da kılmam boldu lan şonda. Davattan jüri öğrettim, ha. Namaz okuyla jüri öğrettim. Uşulda bolğanda balası be. 2 milyon mu? Dağın 2 milyon jetpeyt da sizge. Çintimi? Oşondan Karun baydı Allah Teala bizge ülgü kıldı. Oşonday bolup kalmadı hepçi. Karun var milyon doğan koyunun butunu karap durup dağın uşunça olsa deytiler de. Kança koy var bilbeyt, biroq butunu karap durup dağın uşunça bolgondo dep ümit kılatılar da. 1 milyon bolsa butunu dağ uşunça olsa 4 milyon bolsa deytiler da. Allah Teala büt bardığın jerge jutturudu, hurmatı tuğan. Andıktan barıga şükürçülük kılın. Ramazan ayını paydalanıp kalın. Kiygen kiyiminizden, yaşagan üyünüzden, jatkan töşegünüzden, kumganınızdan, algan, darat algan suğunuzun duasını alıp kalın. Ramazan'da tekke getirben. Beyişten orun alın. Buga çeyin aytıp gelem, dağı aytam, şaytan azgırıp, anam bizden şaytanın moynuğa binip alıp, şaytan küç bolup atat da. Erten şaytandı baylayt Allah Teala. Emi sizdi kim azgırat? Je şaytanga söz berip koydum, boldu dostum, karmabайм. Söz berem dediniz mi? Oadаңыздан тура албайсыз, oadаңызда бекем турасыз ушунчалыгы. Ошондон урматтуу туган, жана айттым го. Ramazanın kedisine kubansa, çıkışına kaygırıp uylasa, beyiş. Ya Allah. Bu nerse dağı oңой emес eкен da. Ağa dağı iman kerek.
Керек болгондо да жетишерлүү ыйман керек да. Азыр бардыгыбызда ыйманыбыз бар, ыйманыбыз бар. Бирок анын күчү Рамазандын келүүсүнө кубандырганга күчү жетпейт да анын. Ороза кармаганга күчү жетпейт анын, урматтуу тууган. Намаз окутканга 1 килограмм ыйман керек болсо, Рамазан ороза кармаганга 2 килограмм ыйман керек, урматтуу тууган. Ошо гана меники жетпейт экен деп өтүп кете бересизби эми? Меники жетпейт экен депчи. Ошол ыйман жетиштүү болсо, анан Рамазандын келүүсүнө кубанасыз да, Рамазан келе жатат депчи. Болбосо азыркыдайда мусулман болуп туруп Рамазан келүүсүнө кубаныш эмес, кайгырып калдык да. Качан 4 күн калды. Кышта кармап койсом боло берет да адамлар. Орозону кыйнабаш керек, туурабы? Ороза кыйналбайт. Ороза өлүп кетсе кыйналбайт, урматтуу тууган. Кыйналса алып келиңчи мага, мына ал өлө кыйналып атат. Ушундай даражага чыгып калды депчи. Дем салып Кур'ан окуп жакшы кылып берейин энчи. Өзүңүз кыйналасыз, урматтуу тууган. Шылтооңузду коюңуз, түшүндүңүзбү? Эми кара, Рамазан келүүсүнө азыртан эле кайгыра баштадык. Кандай кылат экенбиз? Билбейм, үйдөгүлөр эмне дейт? Чыгышына өлө сүйүнөбүз да, канча күн? 2 күн калды, чыдап кой. 2 күндөн кийин айт да, туура адам айт. Ушул жерде окулабы? Же тияка барабызбы? Плашаткага эле барыш керек депчи. Ушунчалык сүйүнөсүз. Ошондон мээнет бизге болуп атат. Ошондон курманчылык бизге болуп атат, урматтуу тууган. Ошондон, урматтуу туугандар, улуу Рамазан айы келип калды. Макул, бардыгыбыз аракет кылайлы. Иншалла 4 күнүн бул ай 4 күндөн кийин кайтса, демек 17-сте, 5 күндөн кайтса 18-де болот экен, урматтуу тууган. Кийинки жумада дагы айтабыз. Ушул жерде иншалла Кур'ан хатымы болот. Келиңиздер. Кайсы жерде болсо, ал жерге дагы барыңыздар. Шарт эмес, бир эле жерден окушлук, туурабы? Каягы жакын, кайсы жерде тура аласыз, ошол жака барып, эмне кылайлы? Кур'ан хатымы, таравынын өзүнүн соогун алайлы. Кур'ан уккандын соогун алайлы. Күнөөлөрдү кечиртели. Yüzüzdü nurlu kılaydı, urmatı tuğan. Dualarda kılaydı, Allah sıra men berem deydi. İlahi amin. Ya Rabbi, aytılgan sözlerge amal kışka toluk jardan bergin. Ya Allah, bütkün mu'usmanda da uşu Ramazan ayından paydalanıp kalışını nasip kılın. Ya Allah, bütkün mu'usmanda da ya Allah, Ramazan ayında çekev secdede turganda canımızda alıştı nasip kılgın ya Allah. Ya Allah'ım, bütkün mu'usmanda da kalan adamların İslam dinine kirişine sebepçi kılgın. Hiç kaçan İslam dininden çıkıp geçişine sebepçi kılbağın ya Allah'ım. Ya Allah, surasan berem degen ubadan var, özün bergin. Suraştı bilbey jatkan bolsa Allah'ın tarbiya kılgın. Biz uşunday alsızbız, biz uşunday küçsüzbüz, biz uşunday jetken küdönkörбүз. Ya Allah'ım, Ramazan'ın urmatda uşul künnelerinizin bardığını keçirgin ya Allah'ım. Ağrı bir öz ya Allah'ım, özün kağlaganday oroza karmap, özün kağlaganday ibadat kılıştı nasip kılgın ya Allah'ım. Rabbana atina fid dünya hasenete ve fil ahiretin ve qina azaben nar. Bi rahmetike ya. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.